Aya ni andu aria mari aikari a Kariobangi North aria miaka iri mihituku mahamurithirio kuma mugunda-ini uria makite nyumba ciao gukirikana mugunda ucio ndwari wao no wari uhuthike hari tabarira ya waramia ceceni ya gute giko kia maai ma kioro. Gikundi kia andu aya aria matukanite na andu akuru maugite nio magurite mugunda uyu na mari na maratathi maria mabatie ta taito kuonania ati ni wene mugunda guku magitaririo uria muturire wao wanyaririkire thutha wa gutumirwo matinga mamomore nyumba ciao. You can think that I'm normal, but I'm not, knowing that today I'm borrowing. Chakula ni kuomba, so it was a painful thing. Kila mtu mebata taito yake. Ikiwa mebata taito yake na maka imeenda inafika maka 20 iko pale. Tulikutwa usiku wakati wa corona, wakati wa curfew, wakati wa mvua na hakuna notice. Hiyo kitu inatuumiza sana. Tondo mundu tanyide na taito ya mugunda ucio na taito yo yumete kwa land. Yumete kundu kungi. Oguo ngiuga ati njokerio mugunda wakwa ndirauga uguo ni undu wa kuhoya ni kuhoya njokerio. Thutha wa kumomorerwo andu 12 ni macokire magikua kumana na thina wa kimeciria na kurikiria ati riu gutire handu mangita hao. Matarajio yetu kuu kwa hii serikali ni sisi kupata haki yetu na igoti rikea nengera ugitio twamomoriwe twina kire na koti order ithie kumaka kwa tumakite ona riu ni ndiracokia ngoro yakwa njega. Kelvin Mukoya ni umwe wa aria matigirwo na kirema kia ruo kiria gituire kimuririkanitie rucini ruria nyumba ciao ciarokire kumomorwo akiuga hindi iyo ari mihango-ini ya kuhonokia indo ciake. Tractor ikakonga ukuta ikaniangukia mkuu ikakatika automatic hapo nikapeleka hospitali nikakaa hospitali 1 month bila kuchua chochote. Twekirwo undu tai na kihoto tondu riri maregete gutwira niki tuthengie indo citu oko ni thaburia tugithengia na kiria kingi nigetha mamomore nyumba. Aingi a gikundi giki ni andu akuru na mahurukite kuma mawira-ini mao kwona mwao marutaga na kanju ya Nairobi makiuga o mahonokagia o mbeca nini niguo mahote kugura mugunda uyu mundu agie na wikaro. Sisi hatukua kwa maji because our shamba was already separated. Wakipomoa huko hatukuwa na uhusiano na hiyo shamba ya Ruai. Ours was private kabisa. Riu ni maikitie ritana kuri thirikari kuigirira ndeto ino na mateithio ria mangihota gucoka mugunda-ini uyu ona kana metherwo handu mangithamirio kwona riu miturire yao ndiri yacokererio undu mangihota kwirugamia ringi. Haki yetu haye! Maugite mari na mwihoko munene ati nimekuona kihoto kiao na matige guthie na mbere na kunyaririka. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangoi wa Mwirori. Kariobangi oye! Haki yetu oye!